episode. Biyag ti tao. Adda ka di pa'y agas ni Nanang, Ruby? At dapay ng basitan, Manong. Nalipatak matigim matang itay. Ala nga rod tarumarak. Siya kon ti mapan gumatang. O sige, Manong. Anyamatan ti kinamanal daya a driver dito ang kotse. Kasanok pa'y ang mairwar tilugan ko ita no adamat nakaharang. Ayan nga ta ti driver dito ay. Miss. Sorry Lugan mo ka di ti adda dita sangwanan. Pasensya kan. Kunak ngamin no mabiitak laeng. Adda ngamin di nagas ko di da butika. Kat awan makita ka pagparkingan. Ay na. Nagtaar dito a lalaki. Mabit lang Rumarakon. Tapno makarwar kamutan. Ay sige. Pati boses kan taktakder na. Ay na. Very masculine. Anyat nagan mo? Emerson. Mabalin ang maamon ti FB account name mo? Ha? Kaya't ko lati makisiningad kan ka, Emerson. Ngamin, madlaw na singpat ka. Man nakigayimak ngamin. Emerson dagol ti FB account ko. Jay nakakalugong itinalabasit. Sige, mapanakon, miss. Napanan. Di naman la dinamagmat no anya tinagan ko. Supladon samot da di lalaki. Useless ti kinagwapo na ta suplado man. Moreno kas na. Sa pulik lata ti FB na. Taag friend request Kan, ag message sakyan ko na. Anya kayo matanyaya. Itay kayo pa'y laang nga ayaban. Naawanan ti ganas kong agkape ko ma. Anya ngamin ayati pakakumkumikuman nyo dita kusina. Dua kayo ababaonan. Ngam awan pa'y uray may isa nga umasidag kada kayo. Tulang kayo kadi. Ay, ma'am, pasensya kayo untan eh. Adaak ngamin ijay likod ti balay nga aglablaba. Di kay nangag. Apay, ayan ni Manang Rita. Aday jaro bayan, ma'am. Madama ti panagsibog na iti masetas. Ay, itimplahan kayo iti kapiyaw. Awan ganas kon nga agkape. Nakabaybayag kayon tumangamin nga aggargaraw. Dita kayo man langan. Ay, na yan ni Ma'am Abe. Awan bimayag kadagiti padak ababaunen iti kasta nga ugali na. Iti kasto akinabakit ko iti dayto abalay. Manumeten ti padak akatulong ti pimanaw. Gapo iti kasta nga ugali na. Siyak salaan ti makaawat kan kuana. Ay, bareng bumayag mo't ani Rita, apadak mo't la ababaunan. Uy, ape nga kalati pa ng awis mo kanya nga rumwar. Kat no nagkuyog talang edi kalman nga nagsiyaping. Masurunak ngamin kadagiti tattao ijay balay. Iso arumwar taman. Intamangan iti restaurant. Kat wana, mabit lang nga ro tagsukatak. Ano samtag uray ata amumat nga mabayag ang agsuksukat. No imbagam ko mga dagos kanyak, di naka-ready akon. Alakit din, in ka nagpalas. Nakarkaro amabayagan ka no nagadupay la asasawam. Ayan ni Nanang, Ruby. Ay na, adamanan ay jidaan abalay manong. Amumatan, di na mapanawan dagiti mula na ijay. Kunakmat kan kuha na aditoyan baro abalay ti pagnaadan na. Tapno saan na marigatan pa Ta kumpleto mat amin nga alikaman dito Ay, jak man amo ka ni Nanang manong. Ala, inkaya ba ni Nanang tagsasango tayo amangan bayat ti kaadak dito Pinatakdara kiti napintas sa balay tapno agbali na komportable. Ngam agsublimat lata ijisigo da balay tayo. Maawatam latan ani Nanang manong. Tasan anay ruam iti na namay pa nagbiag. Uray tupay kikam iti kwartana kat ipaydulin na latta kanya. Sa kalpasan na, mapanagisursur nga aglako iti gulay amula na. Kat ipaglakwan na, isutigatang na iti masapsapul na. Na yan ni Nanang. Kabalak mo tan nga ipaayan iti nanamaya pa nagbiag. Tanapintas kat nga rodan ti trabaho. Kat uray mo't siyak manong. Permanente mo't tan ti trabaho. Iso apasaray ikak mo't ani Nanang iti kwartana. Ngamay na, grabe lat pati kinaimpod na. Ola,
Pag tinulungan ta pag namayon ti panagbiag ni nanang aning ko. Taamo tamat ti ado a sakripisyo na inagad adal ta pa lang. Wen manong. Nanang, naibaga ni Ruby kanyak adiyo kano kayat ti agnaed dito dakkalabalay. Ay na, Emerson anak ko. Amumot asaan anairuam ti bagik iti kastoy abalay. Ken maysa, jak kayat apanawan ti sigud abalay tayo. Ta isulaengen tinabati apakalaglagi pak iti daydi tatang mo. Wan angam amangan numarigatan kayo. Apay ko maamarigatan nak. Ket isumet ti nakairwaman ti bagik. Agkapsutak ngamin no agtugtugawak laeng. Saan akas ijay basit abalay. Anapalawlawan ti mula anateng ken mas masitas. Ado ti pakakumikumak ijay. Dito'y ngay, awan met kuko kanak ko. Alangaron nanang. Basta diyo ko maabusuan ti bagayo ha. Amangan no maipada kayo ti dadi tatang. Nabaybayan na ti salon at na gapo iti sobra a kinagagat na. Wen, didak pakadanagan anak ko. Ruby, inggatangak ni nanang iti agas pang maintenance na kas kada vitamins. Ni, nagadumot dagitan manong. Wen, tapno dala ta stock na. Napanana ka di. Katamumon Adamanan ijidaan abalay. Wala. Siya akong timangipan ka na gito eh. Takitaak no kasano ti pamayan iti daan abalay. Taparenovate ko langan. Day, adda ka magaya manak ko. Aglinong kayo pa'y nanang. Pirmi ti darang ti init, ang mga nagsakit kayo. Wen, nalpas kunti naramid ko. Insimpak laeng dagiti mulak ang masetas. Nagadumot gaya man ti masetas yun dito eh. Kan, adon ti mula yung anateng diti paraangan nyo ah. Wen, anak ko. Dagita ti pakakumkumikumak. Amumot akas to'y ti pagaayat ko ngar aramitan. Sakon to ilako, numabalinan amay lako. Di kay unay agbambanog. Agin na kayo kidi. Sapay umadanin ti kasangay yo. Ha? Ay wun gayam. Dandani man nalipatak ti kasangay kon. Kasano, katila pa kakumkumikuman nyo nanang. Happy birthday, nanang! Ay naagyaman anak ko. Kinunakmet nga uray di kayon agsagana. Ngam nagadumo latat inluto yo. Nanang, sana mabalin nga awan sagana yo. Ta inawis mi amin agagayem ken karuba tayo. Agyaman no kasta anak ko. Oh, adto ti regalok kada kayo, nanang. Relo. Ha? Ay nanginan sama da ito anak ko. Naggastos kayo pa'y laeng. Sana balian nangina, basta para kada kayo, nanang. Dahito yung matirigalok nanang. Quintas. Tunay na ito eh. Iso nga aywanan nyo. Ay sus, nakaamamak ti agsuot iti kakasta. Nginginaan, amangan numapukaw ko. Sayang laeng. Ang umnupay kasta, agyaman kada kayo, anak ko. Ni, papanan nyo, nanang. Mapanak ije palengke, anak. Kas iti sigod, inakmanen i-display dagiti lakok iti pwesto ti kumare. Ay na, parparigatan nyo lati bagbagiyo iti kastangar aramidan nyo. Ay na anak ko, baybay andak ka dilaeng, ta-exercise kunday toy. Alama pa anak ko, tapno maipaibus ko dagiti lakok. Ni, apay nga kasta ti itsoram, abi? Jack, mabirukan jay kwentas ko a paborito. Sapay nangina day jay. May sa day jay kadagiti kanginaan nga alahas ko. Kat pang berberukan tangarod iti day tangay. Sapay naglawa datoy mol. Nakaragragam kumangay. Imbag kumanohan lang nga ito tinapananta. Napantapay mo't ije paleng kitadtay. Jesus, sayang day jay. Ala, unan tangaron nga birukan ito'y mol. Ngamnawan, masapul nga agsublita ije palengke. May salang matiamok nga napananta ije. Sige yan ha. Adatan ito'y palengke.
Anyat kita maid ta. Friend, nakita kong tineklis ko. Ha? Ayan na. Day tama no? Nakasuot di ta kasangsangom abakat. Mabigbig ko na unay. Iso day tatay kwentas anarigreg ko. Ha? Nay, anyat ibagbaga mon, ma'am. Ala, kasano nga ada kumakanya na? Si kaabakat, ikatam day ta insuot mo ak kwentas ko. Day tagay narigreg ko. Nay, ma'am, kukwak day to'y akwentas. Di kan aglibak. Amom ka di, numano ti presyo na day ta akwentas, ha? Ma'am, regalo ti anak ko day to'y kanyak. Imposible. Itikas ta alangam. Kabailan ti anak mo ti gumatang itikas ta kangina akwentas? Ha? Jackpot yan! Pudno ti kunak, ma'am. Di kay kumabot agpabasol latan Tawan mo't pamanaknak yaw anapidot ko day to'y. Ay, wanmat nga agpaiso, abi. Amon bibiyang ko! Basta kwentas ko day ta, period! Ha? Mapantayo iti istasyon ti pulisya! Sir Police, day ta abakat, tinakaw na ti kwentas ko. Nagbatad, ta nakasuot pa'y lakan ko na. Ha? Mabiit lang. Oh, daytoy sir. Daytoy dagiti ladawan ti kwentas ko ang nakasuot kanya. Sir, awan amok iti dayta. Saan agaputa bakit kayon? Kat saan kayon atutupan? Pilyon nyo, titak-takawan nyo. Baka mat nga minupod no nga regalo di anak na kanya na dayjay. Imposible makagatang ayang mo't ni anak na itikas jay kangina ang kwentas. Ay, pinanawan tamot tan ijay police station jay bakat. Kat di nangarod kayat nga itad ti kwentas. Ipatangken na a regalo ti anak na dayjay. Ha? Adun ti modos dagiti managdakdakes ita. Uray babakit no agkapoy-kapoy ka. Kabailan da ayalis na lipuspos mo. Ngam saan nga agkuri kanyak dayjay. Ha? Bay amabalod tapno agnakam. Sige nga Roden, umunag kan itabalayo tag-awidak matan niya. Ha? Ala! Oh, apay? Anya nga data sumil sila pitabay ti dapan mo. Ha? Ala ka! Daytan sa madya kwentas mo nga birbiro kam. Uwan nga paiso. Kasano nga da dito eh? Ay na, kat siyempre ito'y tinakaragragam Kasano nga yan dyan pinabasol mo nga bakat? Ay, mabainak matin nga agsubli jay police station. Si kalaangan ti mangipalawag kadag iti pulis. Makaamukan nga grason. Mabainak. Alan pang-asim. Nanang, aping anda kayo dito eh. Anak ko, pinabasol dak iti awan kinapod nun. Ibagbagada at tinakaw ko to'y kwentas nga inregalo ni manong mo. Anya? Ayan tinangireklamo kada kayo. Kalaat matlata na pimanaw. Ay na. Kapunti, agkid daw iti pasensya. Gapo iti narami jay gayam ko. Ti panang pabasol na kanyayo. Ay, nabirukan nan jay necklace na. Kapadpada na ngamin data kwentasyo. Anya. Ayan ti gayam mo. Ape asan nga iso ti umagkid daw iti pasensya? Ape basta agpabasol latan itawan mat kinapudno na? Miss, pasensya kayon nga talaga. Mabain ka no nga minti gayam ko nga agsublid, toy. Mabalinda kayong manakaswan iti kasta nga inarami, Jo. Basta agpabasol kayo latan. Ay, nasaanan anak ko. Diyak kaya tiriribok. Ay, sorry nga talaga, ma'am. Inawatin ni Emerson ti friend request ko, yan. Unayin, hamo pa'y lagayam nga nalipatan da diya nga lalaki. Nagadupay ket din ati message ko ken kuana. Ngam di pa'y nagreply. Ngam ita, inaccept nan ti request ko. Kat mayat, ano kasta? Kinig daw ko nga rod nga agkita kami. Ni, si kapay mo tinag first move. Inuray mo kumamat nga iso, ha? Kaanon tupay nga inurayak.
Nagbayag tupay nga agsin ka dagiti message ko. Daytan ket ag first mover. Papa na Manong, nakapulas ka mat. Adda sarakak, may sa agayam. Ibagam tulatan kanina ng harimuarak. O sige Manong. Ay, adamanan ijay old house. Ijay langan taayuyang na Manong. Saanin amapmapan ijay palengke. Tanadidigran sa itinapasamag kan kwa na. Ipapawit na langan dagiti lako na anateng. Rumbang lahi nga saan na mapanidjay. Taamangan na maulit tinapasamak. Ola, pakibagam tulangan na rin muarak nung sa pulanak, ading ko. Hi. Sorry naladawak samat na. Nabayag ka din? Okay lang. Awan anyaman na. Kasangsangput ko matlaunay. O ala, agtugaw ta. Agordera kon iti kanan ta. Anyat kayat mo gaya mo orderan? O agpili kan di ta menu? Kompormen. Sikat ni makaam mo. Jakon kayat tagpalpalikaw, Emerson. Saan ko siguro apakababalawan? No ibagak tipod no amarikrik na? Ha? Marikrik na mga. Agayatak nga minken ka. Crush ka pa'y iti damo ang nakita ka. Ha? Sika, awan ka diti panagayat mo kanya, Emerson? Napintasak mat Dita pala agam ammo unay. Agayat kan kanyak. Makulkulapan lang ti panunot mo, Abi. Saan? Pudpud no da ito amarikrik na. Talagang agayatakan ka. Abi, Oh, anya nga Adda ka di matrik ng kanya? naidumdumamat day ti ababae. Isumat tan ti agaram. Manmanumat ti kastoy. Oo, kitkitaan nakmatlatan, Emerson. Marunawak iti kastaki na pigkat ti panagkitam kanya. Ola, ituloy takit di ti mangan, tani. Kagudwa palat na ibusta. Ay, sorry Yana Saan pa'y lang ang matuloy ti pagnata ita? Inawagak ngamin itay ni Emerson. Kat imbagak ayam amunak iti pamilya na. Kat imanugot. Agalanganan, ngam, pinilit ko. Iso anagwan matlaang. Ay na, excited ang sika. Meeting the family stage kamitan kin ni Emerson. Panagkunam ka di, kat mayat ti kastoy asuot ko. Ay na, nagkiting unay datang palda. Anya mat datang palda ngay. Tumanawan ti saan nga rumbang nga tumanaw. Agpalda kalangan itinagay-gayad. May mayat pay. Anya, kasla akla mabukbukal, no kasta ti pagbandok. Oray saanan. Abi, iso ni nanang ko. Nanang, isumat ni Abi. Gayam ko iti social media. Da kayo, nana? Agmano Ala anak ko, da kayo latan ti agsasango. Mabainak ang makisango kan kuana. Ne, apay mata natin makdar kayo, nanang. At dapay ngamin aramidak ijerwar. Da kayon tagsasarita. Emerson, sumurot ka no madamdam kanyak di tarwar anak ko. Wananan. Nagpaot mati pa nagsarita yung kininanang mo, Emerson? Abi, Emerson, yak makapagbayag dito Tadapay gayam lakad ko. sige. Agawid kan, Abi. Kat di kan agsubsub lilito iti uray kaanuman. Apay ka di, Emerson. Pasensya ka ha. Ngamday to yan ti maudi ayo umay mo dito balay. Nagsakitan day nga ibagbagam, Emerson. Mas doble a sakit tinarik nami. Hindi makita mingag sang sangit ti inami gapukin ka. Kat aging gaita. Kasla na trauma iti napasamakin ko na. Ti panang pabasol mo ken kuana iti saan namot nga inaramid. Pakawanan na ko ma. Diyak amo nga inamgayam ni nana. Lading itak. Ngamjak kayat ti makisiningad iti kasken ka, Abi. Iso apo manaw kan.
Yan, Hangkan nga agsangit, abi. nagsakit nga minti barukong ko. Nabay na nakiti gusto. Katanya nga ron ngay. Aklo namlatan ada nga gasat mo. Leksyon kanyam diata. Agbalbaliw ka nga minan. Tanangam ti pa nagsasaom. Hangka nga basta mang pasakit iti padam nga tao. Yan, Di bale, ta adu pa'y ti lalaki ita. Basta agbalbaliw kan Adu ti mairitok kanyam. Nasisingpat nga lalaki. Yaya Belen, maanusam ka di pa'y tagpay kas babaunan dito balay. Akawan napigsaak pa'y mat, Ma'am Abe. Mabalin ka di adida kun awagan iti ma'am. Abi ko nayo kumalatan kanya, please. Ako, sikati makaam mo, Abe. Pasensyaan da ko ma, no ado tinagbasulak kada kayo. Sorry iti nasakit ang panagsasaok. Ngam ikarigatak ti agbalbaliw yaya. Ikarik abaliwa kung tinagmading ugalik. Promise yaya, saan kayo nabukawan? Agsingsing puwet ako niya, Belen. Kat agyaman na, tauray kas diti kinauyong ko idi kada kayo. Saan da ka pinampanawan? Da kayo lang tibabaunan abim-mayag dito'y balay. Ay na, agyaman nakabalasang ko. Tanakamiris kamatlaangan. Kat ikarikman, sa anak ka pumanaw dito'y, aginggat ka ba ulakpay tagtrabaho. Sa nagaputabak nang ka, katang sitamon ti padam aparswa. Tanangam titigtignay mo, tamangan nulamutam to dagiti imbal balikas mo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasalitaan, diti drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkel man na nayaman kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.